Now, Matariki celebrations are in full swing, and yesterday celebrations hit Auckland's Queen's Wharf with the 2 degrees Kapa Haka Super 12s. Kane Peters was there taking in the atmosphere. 2 degrees Kapa Haka Super 12s. Like the Super Rugby, this event is for Kapa Haka's elite. 9 groups, 12 performers, 12 minutes each, to give it their all for $12,000. Whatever the occasion, as long as it's Kapa Haka, the crowds come flocking. Tōna tikanga mo te matatini me tino ū ki ngā tikanga Māori ki ratu mo mua huatanga kui mā koro mā. Engari mo tēnei whakataitai, ka taia te mahi ngā mahi pārekareka. First-time competitors Te Tai Tonga from Manurewa Marae not only want to win, but they want to change stereotypes portrayed of their community. Our youth that are getting in trouble, we need to get them out of that state of mind and bring them to the marae and show them the cultural side. Using Kapa Haka and whanaungatanga, this marae is becoming South Auckland's hub for Māori. Ko te take ka wai Kapa Haka hau, nā te mea he mai tino ngā kainui kia hau, mai te wā e pēpia nā hau, tainoa ki tēnei rātonu, ko te Kapa Haka mōku i te ao i te pō, i te ao i te pō. And their Super 12's performance is unafraid of attacking the issues crippling their community. We have a saying in our Super 12 bracket, ka tau ana te ngākau mahaki kaua ko te ngākau whawhai. That is saying, I'm a lover, not a fighter. And pretty much for us, it's showing everyone what we love. So we love Kapa Haka, we love our community, we love our Māori culture, and we just want to turn our backs from the bad side, like what other people think of our community, drugs and alcohol, suicide, stuff like that. We learned a lot on stage, pretty much all our mistakes that we learn from it and then do better next time. So you guys will be coming back to perform again? Hell yeah! Ka pehea te whakawā I tēnei momo whakataitai. He ahua ua, engari mehema ka pau mai ki au, ka tino pārekareka, ka mene, ka kite a hau i tā rātou kaupapa, ka eke rātou. Ai. And the competition winners were Whangarei mai Tāwhiti, making it their 3rd